Dode dagba iji sonte bogun le nu wesi fo be gan ma hun pon ameche mi ko do le ehweru mi bi mi ma do dagbe ya nu ejero to o mele yo fun gbe gan horo gba fi nu pe no gonu mi tan Martin le TVG hota le didi mi atun do men jele ko so ye hon wa ibo ile aso si azan ton nu kan ton gbe o play eyin o hon tole ton boy no blo sume yo ye blo so ye hon ye gbe ta gegetin boy so lobo si te de o bo mi nando pe ton mi Tito men detin boy kana beno yoro do projet rêve 60 tito men edeo e kana do ton pe dio vile sintak me yo ne kana blog bon so e jadu nu kon don popo e me mi na bi odo ton le po mi ro po na ko le si bona da zo pe ton bona gba ta gleman de ndagbe ton e we inu mi anu convain kan tito men yo mi to ton bona do gberu mi ho de voro mi si mi na so lobo so gona Mile kudo ruimense a mentilemi mi atundo men jile mi jemine so sin hoyo tegbe yo binodo kainton mi do na do be na yin kande o ko atonu kunu pogo mentilemi hoye ni osin ye kam yo mi tonole e non tonde nde bo hoye ton e do na blo e yo e am do glo di ali e gosin o e irivan frenke kabo Amazon ton yo diwe e don blo e ni on joti to men de timbo e do na blo le toison bo hodo no pe nothing do alimon koton dire bezon bo azo hoye timbe no yoro do es azo kwenio weno kundo alianu e no momono za bono si huto nda hora ho no wa da hora ho to mi to me filei ho o azo kwe enion e so wele so ro toji do sunmi do gudo idin si azaton ko aton no kun do pogo gbe ti me po do menjile ro azo e na si ho wa do alida ho mo hunji do mi je mi de so si ko ya blood gbaja si e ka me bo mi ro premier to mo do ko eton yo do nu mon koton e na zone bo e na si ho be azo de do glogloji e yo goji ton di da ho eni on Amazon ton do fene yon le na yin kanu azo de do fene bo azo e na yin kana ina zo bo me e na khule ali ene le yon le no khodo no pere na se ko tin de din ho me yin keke kunto moto kunto mona gbon fene le yon lo o mina khodo ganu khwe e ron ja li nu me le bonu e lo mi gbon fele hun mi gbon bonu azo le e na se khuinto o ganjin no rokiat mama jima e ro khwe mon konto tanu yon e we so wen ni on do tojin e kede lo ami podon le di suo yeso o wendo toji do ye kan po eniomen wọ́n kọ́rọ̀ dìbò ẹ̀yìn pọ̀rọ̀gọ́nù bí ní tọ́tán yọ yẹtẹ̀ sùọ́ èso òun èdò tòjì ètí mẹ́pọ̀ ọ̀dọ́ méjìlél nùgbọ́ méjèmídé sọ́sí sí pé ẹ̀yẹ jàràndó gbé yọ lé àlìdáhùn mọ̀kọ́tọ́jú yọ nùkódò nù pẹ̀lẹ́ nàtìn dọ́tàjì yọ bẹ́ẹ̀ sí o àzánù kan tán ẹ̀yìn lìyà sùọ́ kẹ́kẹ́ sọ ẹ̀jẹ̀ àfihàn ẹ̀mẹ̀mí nà bí ọ̀dàn yìí sí àzántọ̀wé gọ́ọ́jì yọ nù ẹ̀ nà káyìn àlìmọ̀kọ́tọ́jú ló kóyọ sí tàmẹ́ o nù tẹ́mẹ́tẹ́mẹ́ ẹ̀ nà mlóye títọ́mẹ́ ẹ̀ nà sí kọ́bùlọ́dà lì ní jíyẹ ẹ̀ nà zọ́n bọ̀ àlìyọ̀ nà jámọ́nà sùrù àpárí kwe hon mi mena go sin akpa de kwe novotel sin fenele yon mi je gberoten golden tilipo yo edromio mina zedo amio medromio mina gbon gberoten mo hun sin gudo bona gbon de da ho ya Amazon ton yo sin gudo don mona kwe ton do alioji ton de din mi meka go sin zongli ten no kon don bo ja de le yon mo je mina gbon Amazon won sin gudo ton bo gbon golden tilipo ton di alioji bo gbekande nu e me mo hon mina gbon no kon don fi gbon o te bi sin no kon don enen hon tito mete menele okporo leo yeso do toji matoro mera ho koku brisa lo anu e okporo le sin kan e lo mo ita lo wen eyeme do so mi do gudo sin azanton gba gogbe so ro tibun to ito si rongbon ali ne o mina ton le mina blogbon do ko jenu sonu ablo de gbaja eyin mi je mi ni susin sin koye eniyan do ali eniyan ji hon mi wa dede mi wa ma do fene gbon bonun ni wa inu de lobo pacha mi o Minago sin ali enionji monado play hon tole podo to ganpo ye blo so ye hon waye sin o horomi do gbeta gegetin bo etite deji do fene gbeta enele bidande yele iponji konkombo minado ogbetonomi do play ye blo fene yo e so gbeta gege do wolido sin ali noya lamelan dagbe sin ali noya ache pa sin ali nun ajo ho sin ali nun o we makpon sin ali nu podo
to zowa sin alinupo hon ahozo teme no wale so gbeta gigedo ali enelenu bo gbeta le de yo minado ogbeto no mi ko won mi ato intoro mejele fi mi de dion o ma de tintin bo okwe sin alinu mede no do hudo ton jiji ma we a we ma e no iforo gbasa de ifiri bo no blo to mi to fi e no blo gbon wendo mo mi ton le dion o we ma enele dion akwe e de po bo jen o le e no blo gbon akwe le bi hwina ni blain do po bo de sana gbo von de amere bi ba we na ne mo kenke won e voti to blo do alimon cotton beta devo e so we no menjele do ko mi ton le yo minatun do menjele o alianu devo tin bo to be gigetin bo e de yin bo alianu ne le yo e na moyi bo e na se ko adagbe nto to si e no ton azonglegbe lobo no wa do ko e ni ole do bo gusin kan meton agbo men kala vi sin kan meton hon mo jen o ku ton ko wi me po e so gbeta gege o suru le sin to ko yo ne le bi ku yo e na bon alianu yari ade devo bo na se ko je azo ajinu to sele ro finen beta devo e so do fene we no menjire mi ton le ahi yari ade bo ye gbadin do kutonu ko do bene kungban bi huiji yo e de yan ahi de le do fene bo ahi enele me yo akwa eyan le ino su be su me kwe o tegbe be no su yo e de ponu ye wa do bo akwa ino su ko da ye sane mo a e de ponu ye din bo e na si huda lo ye de su titengbedo ajo wi wa sin alindo ahi yo chon enele e hun lo to hun ko mi ton teme le me ro bene kungban ji on ahi e de do fenele yo emewe no mon koto na si huje jrodi bo hon tolo iso ogbeta eni o mentilemi ogbeta devo so yo ewen o sena o imado tito mende hodo ya bo tito mende ti bona sena bona azan getero to mi to me fia sena eni o dion o to gana de me mo je o meyin o de me gun gan de so ena de me den bo me iso fene yo bina si ho ha bia me lo ana alasan seibu ena no sena men o fortune ale no ati o Robert Gbia o Adam Tafa ele suo era no fene o menaho Albert Zi badu na no fene Ousmane Batoko Raimi Amundu Paul Honkwe Emmanuel Tiando Pascal Irene kwa ki menene bi huidion era si huno o sename o Adija Tumatis we Abraham Zinzido hwe sakala fia Charles ko enele bi huion era no sename menchilemi mojen o CES sin alinuo ize o mede ne minat nole o gi mi tokpe enele dion e de yo ina CES o abudan bi o chade enele bi hui dion CES sin o ye kame kerene on minat no menjire enele bi yo betawa yin bo ye so do hon hon itoleo ye do so ye hon wa iteme enele on mi se ho enele bo tun do menjire o minasoro o tomenu mi on CES o de su din do fene ena do tito men yade ade devoi bo men devoi era si huno o hwe mon koton sin o tanu do fenen hon o me to ga ho ya me ko yin hon to ho me ko yin o atama fiam yo abi o aija izo ato ho to bito me file yon ke geo e na mo ide do senasin gondo po ena zan gete zan de dieme hon ple e blo so ye hon gbeta e so teme le yo desin o gbene mi do mi do ko mene minai ali devono wora si hodo o tengbon ko ifon ton lesin o honu mi do fi ten ko fon ton le yo ba ko de so yin do pode maton wa hon o yeme yin mesi no prometo boron so no yenu ku boron si hu so kenu we ma teme e inu indo me ba fi le lo le yo e ko azo mon ko ton sin o azanton azene di do po so ye hon yo me de se do mi ton le yo ye te we o ma home en kulibali ton do fene fi no no ko de witi ye mesi no prometo e de yin be na si hu azo ene le yo ye de do fene minanje ele ponji bo minando o gbe tono mindo e meresedo miton le yiyo e mono mejele mesi no prometo da ho e si hu azo mon koton bo e tia bo na si hu so no wetin o vovo bo na so kenu vileyo yekoro azo mon koton on wetin e na he bona so kenu vile nwe na pondo bona si hu so ken teme leyo e blo enele bi kuido fin ariside akpo e no so no kun vodo pon lena do kulibali fin le do le blogmo etime podo mejele nungbo le gbeta sorun watan ewero fenemendi bo me roporo azo to mono ede me na soke no vile ede me na pono le ken ka so no vile yo mo je igbon dandan nungbo do abi ede po abi no hodo no de do we manji globo ina won to we manda ho me mo koton le do fene de jin bo ye bi hue karo azo iton wa ede jin bo e ka so we ma ropo le yo me vovo we atomo yo no di blada lo uchobo e no tron o me lo dion etafu ya e soke ni ganji le
e ulan tombo na sin kon le gbon mera ho Mathias Savi e kanon ogbeta F4 do frendo e o ken sonu we ma enele me ro ba ko werun etime podo menjele e ko inu e yo me ti oro jije bo bana ton aso itondo o gudo pere karo mo tuon me si nu plan meto ele e mo ede boy ti ateme nele yo le ito kan lobodo azo kon wa ito o werun podo kan me po ikun gbo we ndazo wo le ka bi ogbon yo ero bloblo le je ha gbon le bi oro le na pa gberun yin le pon ede yo le ekun yin la do nu kon yo ero tintin we de tin e do ho mo kaka so ido mera hoje lo Christian Gomez e aí me no so no yenu kun vovo do pono le kan so e kare yo so gbe dole adio e ti me podo menjele nu bo F4 si apa ho mi le mi de do ye de yo le o nu e mewe e inu do file diro apa ho de ton e ifovo ai zende ji won aso we ru te pon ite de su ti te ngbe de ji mon je o ye me bo e ti an apa ide ton ko yo ye o kan de ko mo jeji bo e kare me na so ken le bu kale vo de me na so no yenu kun vovo bo pono e so gbe do wa le de tin azano poropo aizen ewe ina ebe na si huwa zo monko tona mona so kenu filero ba ko sin ye kamede tin tion do azanto ne blo e ko de ne ko azan lo kakacho hozan gbe na wa le kun sara yala o me fe na de yo e na yala de buwa de tin mera ho e do ni kaka so dodo fito le bi fi kundo sin kan e bebe si abi ba ko ton ro ko ye ko me tilemi non mi le ka ho bi yo mera ho Gilles Christian Gomez dole ah de mi ka ken so ka je friend ne mu go mi ka de etime podo menjele kaka je friend dion e kun kasi ho do fo de nde kun ko gbon ho kaka bunu e na so bodo ho wa ye ton wo fo gbon de kun ko de me ka de lo azan ton blo jende boya e no yo ya azan ton e po nu kon don le yo we ma na so bo na so ken teme na le yo e si wa na ho me ho we mo na a e o we ma mi so ken na gbon godo tin me le yo e wa zo ho kan me mi so ken na je nu kon le on fito fi don le yo e le do solo o pe de don ken yo e na so we lo tubo sin kon na to me na flin pondo menjele vi e back khoye le yo ye adokpo ilble adokpo enemo boro kunde ma mon koton bawe mentele mi Hodevo e mina donu mi do fi e we ma plon si alindo e we ma ho mi ka wo se ma e no gbe kan de run mo je mi ro podo ko no ran ima mi da zo me gbe to ka de tele yo e do lini bo e mo ko abi e mo ali e na mo bunu ita lo yo e dan se ho hu azo ho itan ide su bo na yin kana ho ali eni onu tito me timbo e ro projet rêve 60 français que me on do bo tito me ho de din ho e ja ro nu konton o ho gban abi ho gban nu kwa to me ton o benefi do po e donado lini bona wazo hoiton bo ite e so gbeta bo yin kan no mon koton bo na si ho dalo don pe de ofi le de min o no e sendi o penga e yin o igbo jiran to da honun o titome iro club UNESCO e wa yin kan no mon koton e bo hotel ho ka hinu ta wan ji yo no yo ti me podo menjile titome de wa yin bo ho e jawe nu konton le ba gbon ite de yo e da hun we ma ho me da holding e kun kan ma ho me o ti be na le fo be azo me fo menjin e na ho don pe de o vile ple de me do ta dio e me do ten pon ba bu ko yi wo dureji bo ipon di ala vo enele bo e me enele yo na so iso jinja yin bo nu kon te na blo kha yo de na blo gbon bo na mo azo ni ye teme do fie e do na wa zo de bo na vo fie e wo pon lo wi mando yo azo e do na mo bo na wa bo fi vo na tinu ye e na wa zo kha e do ali enen we go eno benjele en le bo na nu ye de fo ye do yo ya me ro ko na do le je ho a nso no se wa zo le na yo nsi hu ya zo ho le gan eranyo enele bi huyo e na wa zo kha ide ji bo le me ro ko na gba ta glo mo na de nton bo so wa zo ho ide su ton yan gbon alo esi hu de me bo eran si hu dun kon ide me yo e na wa zo enele bi hui ko do ton pe de o vile ko de jin le ni o ndo menjile o hello ero azomamo sin alinu ena se hode podo do benento miton fi boton pe de ofileri so na ndo mi ma do nu kon yi e benento otome e we nu nya uli de su titingbe zo titome e in club UNESCO e so titome ni on soro te bona se hodalo ton pe de ofi do tajio ye me do plon ji ala volei hon e kana mi to ton bo tun ton menjele mi kuna wese de buo era chadu mi me kamenzo e mi no wa ho mi he lobo wa nu komiton kan lo mi le e do te mi eje mi ko de era chen do poro mi ton mi ko do te bo ko do ye aklon gbero to ma wa so ye na ho yo ho de bo je mi si yo mi ale so lo ho le mi si ya e so